نوينا. تيس. اوكي. تيس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع كتابه فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمرنا بالتمسك بسنته وسنة خلفائه، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا أنها بدعة وضلالة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معشر المسلمون، فأوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وأن نحب الله سبحانه وتعالى
في كل قلوبنا، فإن محبة الله تعالى هي أصل الدين وأساس العبادة وعلامة الإيمان الصادق، لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومحبة الله سبحانه وتعالى مع الذل والخضوع له هما القطبان اللذان يدور عليهما فلك العبادة، وذلك لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، ولا شك أن المحسن المطلق الذي ما بالعباد نعمة إلا وهي منه هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. In katan sang lit iban pupujihan tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Tuhan nagdaaka tutan yung in subay tud kita ni magad bang unu imbiyta niya halom sing Quran mahamulya iban dayang hasun na sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pagsarang suku pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukod. Labi na kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tiunyukan niya mari paaga may Islam. In subay tuod. Waktu pa waktu di mabugto in pagsarang suko nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin tunyukan sila, sin hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari paaga may Islam. Kana mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Di raha ini in paruntungan, in kasanyangan, sin manusia apabila doon kanya imatan pag-agama. Doon halom simbigi jantung niya. Liapal sindila hanggaw taan sin hanggaw ta'baran. Piara ragbus niya in ka-Islam, pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hakatampalan sadyang ka-Islam, adapun tiyatapuk nifak in halom. Kaya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jama'a barhurmat, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, taabitun na kamu in magmabuka tut kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sin matan kabuka, karena amurayan in hikalapas sing kita ni unay naman di hadunya dagpakpadlaw akhirat. Demikian taabitun na kamu in suway tud kita ni manggayunggong doon halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha Quran mahamulya iman hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layu annatu gaman aunun impagpulakkanat impagkanya pakanya, karena in hikahugot sin parsugpatan sin kita niyo maon in kasulutan apabila in kita niyo yaon na mamugbog, hakala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasahunna tumattan in Allah subhanahu wa ta'ala, di halawm simbigi jantung sin kita niyo, karena mga katawtay manghuran ko ang Islam. Sabunatod in lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na ini in usulan sin agama, papagan sin ibadat, iban inyatu min alamat al-iman sadiq, tanda inyatu alamat sin matan in pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, karena beta sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila beriman, sila rayatu illandu inlasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway dayng huminang simpardaakan niya, lumayo sin mga katan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan in katan manahut maaslag, di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dayng mga alamat in paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, suwaya abayan sin pagpatikupo, pagpatibaba pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena bang wayroon inyan di datu mabilang matan in paglasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabi at sin ginhawabaran
siyulangan ning ha mga manus ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila aun lima sa kanya, tartanto insyayan wayroon buli rapat in lasahon niya raysab. Nalabi na in Allah subhanahu wa ta'ala way pagduarwa, inagmarayaw ka to taniyo, mutlak in pagmarayaw niya, labi na ha mga bariman, hiyanug hara ni ingkatan ka nikmat-nikmatan, di hawabaw gumi, amunin Allah subhanahu wa ta'ala, ding hasabab yan, insubay kita magmarayaw, pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya din pagmarayaw sin kita, kilaha insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wayroon ding ha mga nikmat, doon kasambo sin pamaranan, nikmat kabuhi, katan dun haon. Inyan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magmatakabbur, ayaw ko magmataas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magkufur ha nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inyan katan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Magdirihil sin kasanyangan, magdirihil sin katan, magpananaog sin tatandasan, simbala Allah subhanahu wa ta'ala. Ding hasabab yan mga kiyaulungan sin Allah ta'ala, hangkan subay kita niyong pahuguton na tulando, in parsukpatan na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makaagpang, bang paratungan sin Allah ta'ala ipon niya, sin aramala, mudarat, tatandasan, doon hakamiskin, hakakulang kabus, uno-uno na piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon yan makaagpang malingkan tupot din Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko dihilan hiyanug haraan sin nikmat, tanto hawayroon nandisab, amin makaagpang hayan, karena kawasain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamsaska Allah bidurrin, fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Wa mahabbatullahi ta'ala laha alamatun, wa a'zamuha ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi. In paglasamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya alamat, aun pangilahan, sin inipon sin Allah ta'ala, yaon inlasan niya patuhan. Yang mga salagu-lagu alamat, in siya malasamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi, amuna in magad siya, hadaak sin Allah ta'ala munin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang uno in kiabin, bang uno in piusa kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya, paipon sin Allah ta'ala, in suwaytud magad sila, ibang pagtaatan nila in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in makasusa mga palanguan ko agam Islam, mataud nagguguwal in kami ini malasa pa Allah, in kami ini malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabang natudungdungan kita-kitaun sulang habayta sin Allah, sulang hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab himinang sila sin kandiri nila syara, himinang sila sin hinang, amin wayroon nabiyta sin Allah ta'ala ipapahinang kanila. Damikyan wayroon nabiyta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay nilaon hinangon. Pila na sadya, in nagdaraawa in kami ini matan na mamawbug hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban hipagpamung sing katan, ipagpamung sing kaibanan, in kasanyangan sin manu siya apabila yaw siya magad hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabukun sadya harila parang pusun sing kitan yung mga palanguan ko agam Islam. Karena apabila di da maparabos sing kitan yung mabilang da puting inda awas in kita ni malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unimbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yarimbita sin Allah ta'ala, pamungan ya Muhammad kanila yan. Bangin sila yan matan nagdaraawa malasa patuhan, insubay sila magad kako. Ay magad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baitaan mo sila, in magad sila kay mo.
bang uno-uno na in kabaita mo, bang uno ing ha mga sunna mo, in suwaytud sila magad kay mo, in ampayat tumabilang in sila mattan malasa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni yuhibbukumullah, agarani ako, mahinang persababan hikala sa kanyusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, sa sambil ampunon pa sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan ni wallahu ghafurur rahim. Kanin Allahu ta'ala sangat baing ulungon, sangat baing ampunon in Allahu ta'ala, iman baing ulungon in Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati mahabbatillah ar-rahmatu bil mu'minin wal ghirratu 'alal kafirin. Daing ha mga alamat pasin lasa pa Allahu subhanahu wa ta'ala, yaunin ulong kasin ha mga bariman. Sa ayat to isab imbong si ha mga nagkukufur fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Indiaran ya nagkakasilasa im mga taymangud na bariman. Liyalasan niya, yaun impag-ulong-ulong ha antara sin sila. Habiyayaun mga kataw taymanghuran, tabiya katus tabiya. Mas marayaw papiun nila pa in lumasahadwaing nag-aagamasin agam Islam. Dahil sintay manghud niya nag-aagamasin agam Islam. Na ini papala sa kato, dahil ha mga tanda, lasa mo pa Allah Ta'ala, subay mo kaulungan in mga panaiban mo bariman. Iyan yaun nagluluas lungsad, ha mga sila yaun imaato ato sin agam Islam. Yaun nagdidipin sin agam Islam. Kana yarin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi wa fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Yariin patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala yakaw mga sabarang bariman, apabila ding hangkanyo yan, manay kurina ding hapag-agaman yan, ding agam Islam, di na mabaya, manay may sinsyara sintuhan, ima sin sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasunda para tungganti anda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ding mga kauman liyalasan nilain Allah subhanahu wa ta'ala, demikian in sila liyalasa raysab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga sifat nila ini adillatin 'alal mu'minin, pati babaun mababa in pangatayan niya ha mga taymanghud niya ka musliman, bukon siya magmataas, bukon siya magmatakabbur, yaon in pagpatibaba niya ha mga taymanghud na bariman. Sa adapon ha mga kufar nalando isap imbong sinila. Yatuin tiyataw nila in isog nila haato sin agam Islam. Bukon biyasin biyayaun in isog niya tiyataw niya patay manghud niya. Pila na sadya imagkutkut in magtaw tay manghud. Maisog bang magkahi pagkahi na tay manghud, maisog niya harangan sin pakukus niya biyahan. Para iman, tay manghud mo agam Islam mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Demikian, min alamati mahabbatillahi Ta'ala, mahabbatun ma yuhibbuhu Allah Ta'ala, wa yubghidu ma yubghiduhu Allah. Dahil mga alamat, pangilahan, sila sa Allah Ta'ala, insubay mo uno-uno isab, kalasahan, kababayaan, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumay mo ray sabiat tulasahon. Demikian bang uno-uno in kiyamong sihan sintuhan, suway mura kabong sihan. Bukun gaman opposite in kaagi. Kal na mabuwa kaw in kya in mabuwa kaw di na kaw asipun ataw unuhum biyahan. Sa in imbar iman piyauuna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lasa muna sin Allah ta'ala inyaangot-angot sin sila. Inhihinang sin sila kakukuran kariridaan sa sin Allah Ta'ala, bukong karidaan si manu siya inihinang. Kana bang yan, innahapalom jantong sin ikaw, iniuna mo ring hakatan, kalalasahan sin Tuhan, hinang mo inyaon kalalasahan sin Allah Ta'ala, misamping kaunan kabung sihan na sin kaybanan, hatat kala inyong kalasahan sin Tuhan, hinang mo,
Kalasahon na sin Allahu Ta'ala kay mga manusia. Labi na in Allahu Ta'ala kalasahan niya kau mga kiyaulungan sin Allahu Ta'ala. In mga bariman, in mga pati marayaw. Pati dayawon, malakasi malasain Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Makasi malasain Allahu Ta'ala ha mga nagmamawa patuhan. Makasi malasain Allahu Subhanahu wa Ta'ala amoy niyaon nagpaparihala sing kasusihan. Sumuok sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suway muray sablasahon. Suway muray lasahon. Pila na sadyang biyayaon. Hat sadya tay manghud ni aun sadya maniu tiyo. Piyak tungga kalihan. Pasurun niya bagtoy imbungsi. Patay manghud niya. Inya tubukon niya to sipat si mga bariman, mga katote manghuran. Tao ay imbungsi mo yan, paduway ng agama. Amoy imang lalarak sin agama. Manglulubusin agama. Amo yating kabungsihin. Bukunin kabungsihan mo, tay manghud mo nag-agama sin agama Islam. Yaon nanunukoy sin pag-agama. Yaon nagpahidjat to sin agama. Yaon nagpasasaplag sin kaamuhan sin kasabunalan. Sakali amo payat to inion mo. Amo yan di marabos mga kiyaulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Daing ha mga lasa pa Allahu Ta'ala, kalasahan niya, imang amal salih. Imang ibadat, nasuway kita masub, lumasaha mga amal salih. Amo indiakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Di kabayan sin Allahu Ta'ala kahuskawan sin Tuhan inhinang kakufur, inhinang kanifak, inhinang maksiat. Nasuway tayo sabiat to kabungsihan, kahuskawan imangayat to, hangkan wajib ha mga bariman, in lasahun nila, kilahun nila bang unilya sa kabayaan sin Allahu Ta'ala, kabungsihan nila, kahuskawan nila, in uno-uno resab kahuskawan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala ing hamang amal. Wa min alamati mahabbatillah taqdimi ma yuhibbuhu Allah ala ma tuhibbuhu nafs. Idza kana ma tuhibbuhu nafs mu'aridan lima yuhibbuhu Allah Ta'ala. Daing ha mga pangilahan lando ini kau malasa pa Allah, suway mo paunahon. Paunahon mo inlasa mo patuhan, daing sinlasa mo paginhawabaran mo. Pila na biyayaw mano siya, mas malasa pa pabaran niya. Mas malasa pa paalta, mas malasa pa padunya, daing pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila na sadyang pardaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liu mang liu na in waktu, malasa hatindan niya. Malasa bisnis niya. Daing simpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liu mang liu na in waktu. Na subay pagtaubatan. Subay pariksa undaran si mga sila nagkukuwar. Bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno na posisyon. Uno-uno na hinang mo. Ando. Ay mo kalupahi. Inlasa mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May huminang kau sindiakan sin Allah Ta'ala. Misang pabiyadiin na kabisyan may usaha. Misang pabiyadiin na injuti mo. Injuti mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw mo kalupahi mga palangwan ko agam Islam. Ayaw mahinang sarabing katan. Pakaradjaan mo di hadunya. Hikalupa mo. Hikalupa mo simparlaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suway, lawi paunahunta illa sa mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Lasata pa Allah Ta'ala daing sin lasa paginhawabaranta. Lasata pamaasta. Lasata pakatan. Suway lawi illa sa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasupaya kita karitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana yarimbeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian puasin lasa mo pa Allah Ta'ala, lasa mo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna rin hakatan. Paginhawabaran mo, paahli mo, paalta mo, pakatan. Suway, lawi pa kalasahan tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unimbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yatimbeta sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masampurna in pag-iman sinhang katawrin kaniyo sahingga in kaaunan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi ako kalasahan nila ding pamaas nila.
Labi ako kalasahan nila ni paanak nila. Labi ako kalasahan nila pamaas nila. Labi ako kalasahan niling hakatan manusia. Subay labi in Rasul sallallahu alaihi wasallam kalasahan kita niyo. Dingha mga sampul na bang mabut na impanawag-tawag. Impanaabiti sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawakading hasunnan niya misamping kaaunan inyaon. Kasusuwakan na sin napsuta. Kababayaan sin ahlita hatat kala inyaon. Nagsulang na iban sin kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paunaha in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yari matan paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam in uno na in naparatong namon kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu saggawan yu kawaan yu. Habaya umbang nagbangga na in panaabiti sin Rasul, panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iba sin panawag-tawag sin mga ipon sin Allah Ta'ala kaywanan. Mapalabi nila pa inyat tuling ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pakaywanan amoy iniimbin ka mo sin kamaasan na mo. Amoy inimpusaka sin kamaasan na mo, di na mo manjarihibin. Sa pagkayaw ni Beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsulang na ibang sin bin sin pusaka iapo mo. Pusaka sin hisisyo na guru, bugitan inyan. Alupa sa gawa bangunin Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piara sin Tuhan marikato. Piara mari, hasupaya mang hindui, mapasaplag sing kasabunalan. Upihan sing kita niyo hakatan uno pakarajaan labi ni parkarajaan pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay kita magadunhaon. Uno hinang ibadat subay hilabay pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aun dabayan kya pagbin niya. Aun dabayan kya pagbin niya pa mga kasahabatan yan inhinang yan. Nabiya na sin yari na kita habulan ini. Habulan Rabiul Awwal. Ba imbang sa ta ini, labi na bang bulan na biya ini, tumampal na doon ilasan nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ima kaso sa tubtub na sadya doon haon yung paglasa. Lagi, wala pa ima mo yung paglasa. Himinang simbukon na piyangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huminang sinwala na nahinang si mga kasahabatan. Pasawra ibiyayat to mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Di idatu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ubos nabihin sin Allah, wa ma atakum rasulu fakhuduhu. Uno-uno na sadyan piyabin kaniyo, parkala agama. Dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo yatin saggawan niyo. Amo yatin kawan niyo. Wa ma nahakum anu fantahu in uno-uno isap yang langan niya, piyanagagan niya kaniyo, tinggalin niyo. Layuin yun na sa makabakaw zaman ini. Lawiin tuyo, lawiin ingat, nakalawiin ingat pa mga kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab nakabak sila hinang sa lagu-lagu ibadat, wala kyabakan si mga kasahabatan. Mainkan khairun nas ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa sahaba. In sarayaw-rayaw manusia, mapuasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuna in Abu Bakar, As-Siddiq radiyallahu anhu, in Umar, in Uthman, in Ali, iman na singkayban ng kasahabatan, sila na yatto in sarayaw-rayaw manusia, mapuasin Nabi. Sila na yatto a'lamun nas, sila natto insa ingat-ingat hasara haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuasin Nabi. Sila na yatto ahabbun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sila na yatto illawi illasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ingkatutan niyo. Mahi wala nila nahinang imparkala ini. Wala nila ba kaingatan? Ini kau kaingatan mo, labi ko bang biyaya turing kanila. Ang pasila na yato impatahunan sa rayaw-rayaw. Hangkang beta sin Allah Ta'ala,
wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. In nagtaat na siya pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, tanto nakapagtaat na siya pa Tuhan. Bang siya wala nagtaat pa Rasul, misan pendaawan niya in siya nagtataat pa Tuhan. Inapinimala sa patuhan, puting da. Karena simulang da siya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang kanyari piyapahalli sin Allahu Ta'ala. In mga sila sumulang lando hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumulang hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin hinang nila kaagi maghinang-hinang sin hinang agama. Bago dun haon hisandig nila paagama sin wayroon misan. Wayroon misan authority ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon misan biita sin Allahu Ta'ala. Sin cukup na agamata. Sampurna na agamata mga katawtay manguran. Di naman jari ganapan. Di naman jari hilangan. Sampurna nin agamata. Sampurna na sin Allahu Ta'ala maun pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Pag-uspiyagbihin na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan niya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Suwaytud humalli mga sila il. Mga sila simusulang hapardaakan niya, pardaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghinang-hinang di sin wayroon pardaakan sin Rasul. Karena agama pagbisarahan, suway biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway ding hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangin daawa mo yan karaya wa makna na ibadat. At walang mo sunnah na delikado na. Suway ikaw kumawa harin indalil mo haparkala yan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. In suway tuod sila humalli lando in mga sila simusulang hapardaakan sin Rasul. In paratungan sila sin Allahu Ta'ala pitna rakula. Hakay ba na amo na in adhulm, in kasyirikan, in pagsaputo pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan paratungan sila sin Allah Ta'ala magduruhon na hadlaw mahuli in siksa maulul mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Daing ha mga tanda lasa tapapa Allah subhanahu wa ta'ala min alamati mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ing ha mga alamat tanda yawnil lasa mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam tarku ma naha anhu min al-bid'ah. Tinggalan mo inuno-uno katar piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing ha may ng kabidahan. Karena siya mismo sa kahaba siya makhutba. Piyapaanib na ummat niya daing ha hinang kabidahan. Amin hinang bago haagama. Rasul sallallahu alaihi wasallam muna punan. Panglangya kakahinang kabidahan. Daing harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halian in mga khurafat, in mga palipalihan, in mga sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi na sumulang pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum yarin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa qala man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi. Yarin beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hisyusyu na may tahin Rasul sallallahu alaihi wasallam halli tud kamu ani biniyo in hinang bago pakaradyaan haagama. Hawayron na pang lamod-lamod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sabab ingkatan hinang bago haagama inyan hinang kabidahan. Wa kulla bid'atin dalal. In hinang kabidahan in gwa niya katan pakalungan wa kullu dalalatin finnar in katan isab kalungan hinang kalungan makatuli katan palawm sin pinar ka jahannam mal'ud billah. Ayari in ibadat mo maya ko tay mahud pa akam Islam misan pa yung pangaton melong mo nagbaan-ban ning katan nagururo ning katan himinang sinyaw sa hatat ka aun daba tindukan nila aun daba piangamdusan nila ding habay tasin Tuhan
habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawakan ding ha mga kasahabat na hinang nila rabahayaw bang mayroon da ayaw na ko ding ha mga ami maglug doon sa babeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di datay maun misan pa ko nagnapakayuos manin alta mo katan piyag napakadunaw na hinang perkalayan di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala malugi da gaman mahinang dahabaan mansura hadlaw mahuli kugan na kaulong min alta ko piyag napakakuren dun haon ibuhan pilak milyon pilak biuhos kurun dun haon kugan na kaulong mumahasil mo hadlaw mahuli sakali mahinang dahabaan mansura biya da sinwayaon ang bangko umatud ha mga haran yung puslong biya aun tubig sakali pag-abot mo rin doon muwayroon da mahulog da paway mga kiulungan sin Allah ta'ala hangkan may-amayan kita insuway kita ni mamaugbog hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing ha mga hinang biyasin kabiyaksan sin kita bang Rabiul Awwal na in kaumanta in kaiba namin kusap kata magsadya na amo na in pag-celebrate nila ha pagkabata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min al-bid'ah al-mukhalafa li sunnah sulang hasun nabi ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy paghinangon biyaon di katutan niyo sa kahaba na Rabiul Awwal na magsadya na katan pamudji nila basa paglasa nila basa impaglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon sadya kimugdan habulan suway sadya Rabiul Awwal halugay sing kabuhi mo di mabuktin paglasa mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mo hinang imbiyan gaman ingkay bananyanon nila pa ini Idul Maulid birthday bang tapaamuhon pagbata ini ni hangkaning kay banan nanuuti simbiya inilaw nila jari nasambilin sila magbe-birthday ray sabab na unupihan nila napiangal ini haram mga kiulungan sin Allah ta'ala karena ini paningud-ningud ha mga Nasara. Paningud-ningud ha mga Nasara. Imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taturuni kama atratin Nasara ibn Maryam. Ayaw niyo tud ako pagpudjihon sin biasin pagpudji sin mga sila Nasara kan Isa. Naimian ko lang bukon day sabing pagpudji na mo biasin pagpudji nila. Rasul sallallahu alaihi wasallam na inna mayta ayaw na ko mamudji kana di mabayain Rasul sallallahu alaihi wasallam pudjihon mo biasin pagpudji sin mga Nasara duwaing agama kana inya to paningod-ningod man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum isisin nang hingod-ningod simparkala pakaraja sin duwaing agama in sila na yan lamud na din dito hatto mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ni haram di manjari mga kiulungan sin Allah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن pag-ihtifal habulan sin Rabiul Awwal labi namin loni hikahang putag dua kasubangan sa kahaba doon haon in kapag bata ha Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkalaw na suway na tulagoon suway na tupudjihon suway na tu celebraton in ini mga katawte manguran haram di manjari karena wayroon kabayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala day sab kabayta sin mga kasahabatan si mga tabiin, labi damikian in upat kay maman, wala na kahinang sing kakahinang ini. Kano jimatu mapuas nila na ini. Dahing ha mga Shia Fatimiyun. Impuunan, in usulan, sin pag-celebrate, ha kapagbata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahing ha mga Shia Fatimiyun. Sunnat nila yat, tubukon sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bimana mga sila. Yaon nag-celebrate, nagkukuyag. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunal, sunnat inyagad nila sa. Bukon sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon sunnat si mga kasahabatan. Sa sunnat si mga sila Shia Fatimiyun. Nahariin inagaron sing kita niyo. Hariin kita niyo mamugbog. Doon dah sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga di piajato nila hangkan mamnu, hangkan di siya manjari muna annahu lam yakun min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala min sunnati khulafaihi. In hinang yan perkala yan, wairun yan ding ha sunnah sin Rasul. Nampay kita naguwal kita suway magad ha sunnah sin Rasul. Na maguno ka himinang simbukon na sunnah sin Nabi. Bukun day sab hasun na si mga khulafa niya. Dia kan Abu Bakar, kan Umar, kan Uthman, kan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Labinain Abu Bakar siya nain manusia hababaw singgo mimakwasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punun na inhiman sin mahadjan manusia umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pa makaatu patimbangan sin iman sin Abu Bakar. Hariin kita niyo kan Abu Bakar. Sa wala da nakapag-celebrate, wala da nakapag-ihtifal, hawaktu kumugdan in Rabiul Awwal. Kalna mabuwa huminang sinwayruun na kiyapang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Yari imbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawgbugin yutud in sunnaku. Pababagbuan ka tu tan in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Iman papabagbuan in sunnah sin mga kasahabatan. La in upat khalifa. In Abu Bakar, in Umar, in Uthman. Maana in hinang nila yung mabilang sunnah. Ayaw ko imiyan misanin Umar. Nakahinang na sinhinang niya bid'ah hawala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yari in dalil mga katote manghuran, mahinang sunnah in hinang sin mga silayat karena aun authority nila daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kamu himinang hayan, hariin kamu kimawa authority. Daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wairuun hikapahwa. Nahangkan aniban sing kita ni mga kataute manghuran, tamassaku biha addu bin nawajid. Papabogbuhan tud. Amuin hipa kutkut tu sinbugang tayo na tinalando mutud bogbuhan. Karena bang ula-ula rin pamagbugtasun na sin Nabi, amunat tuin makasihag na kita pakahinang kabidahan. Makahinang na kita sinbukun na marayaw. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Halli ini uitud. Rasul sallallahu alaihi wasallam imma kahinang kamusin hinang bago parkalah agama kana inyan hinang kabidahan, hinang bago agama, hinang kalawungan kana ibaning hinang kalawungan intung basnya inarka jahannam kana inini mga katote manghuran wal ihtifalu bil maulid muhdathun ahdathahu syi'atu al fatimiyun ba'da al-qurun al-mufaddala li-ifsadi dinil muslimin. Supaya kahatian na tubang harin impunan. In kita niyo nangangako ipon sin Allah Ta'ala. Mag-iibadat patuhan marayaw. Suway na to hatihon. Harin ba impiangawan na to. Harin ba inusulan sin hinang yaon. Ayaw ko dumusmog bagtoy. Padi misan kay nga tambang harin inusulan. Na inusulan sin mga sila magbubuhi sin hinang pagmaulod. Long sin sila. Inusulan nila kiyawa nila. Dahing Shia Fatimiyun, mapuas na sin patahunan sa rayaw-rayaw, patahunan mo naman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, patahunan sin kasahabatan, patahunan sin mga tabi'in, inyatu liifsadi dinil muslimin, hasupaya sadya larakun nila in agama sin kamusliman. Biyan in hinang sin mga Shia, amoy magbuhi sin hinang, amoy bukun na hasara, bukun na piyang daakan sin Allah iwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
ubuadlaw yan, ubos ko na siyampul na kanyo, in agama niyo, pag-agamahan, sampul na, bang sampul na, maguno pa ko maghinang, maggumanap pa ko, haagama sinwayroon na, piaratong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan inyat to, biya na sinsambat, tasabuhum bin nasara, paningod-ningod ha mga nasara, na piyang daakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, ipapasulang yung mga nagsasakuto patuhan, iban si mga nagkukufu Allah Ta'ala, sakali ini ko maningod-ningod. Amoyat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hinang yaon, hinang kabidahan, iban paningod-ningod, ini karwa ini asal hiyaram, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kita ni mangliulakad, bang uno imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوة يا رب العالمين اللهم ارزقنا باتباع سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين أقم السلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا صفوفكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.